Tug'anдар, assalomu alaykum, hurmatli Doni KG kanalımızın görüşçülері, жалпы mal çarba görөрmandары. Саламатсыздарбы? Бүгін 24 январь 2026 жыл. Ондай сан уйлар тартып көргөзүп беребиз туугандар. Биз менен болуп каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Мондай торпоктордон дагы тартканбыз. Байке канча калдыңыз? Канча калдыңыз? Албадыңызбы? Албап. Машина жүктөп атат окшойт. Жүктөп атат окшойт. Мына туугандар ушул жерде 3 уй бар экен, бир кононук экен. Азыр эсине маалымат алып, сурайлы. Кара, ассаламу алейкум. Иштериң жакшыбы? Мына ушу келишкен уйлар сеники, Бул ушудан баштай берелим. Үстү алды, арты бирдей экен. Бул канчаны тууган? Бул 3тү тууган. 3тү тууган. Азыр санбы? Сан экен. Мына жер. 19 литр сүтү бар азыр. Сүтү бар. 4 тең чыгабы? 4 4 тең иштейт экен. Мына 18 литр дейсиңби? 18 литр сүтү бар экен. Баасычы? Баасы 210 миң. 210 миң. Анан кийин бул, Булар. Бул кандай? Бул канчаны тууду? Алато. Канчаны тууган? Булар 4-чү туу. 4-чү туут. Мына желиндер, туугандар. 13 литр сүтү бар, 6,5 ай боз. 6,5 ай боз, 13 литр сүтү бар. Аралыктары дагы алыз экен, эми. Үрттөрү кана? Жылып койчу. Мына. Доставкаларын уюштуруп берет экен бир тууганыбыз, мына. Мунун баасын айт. Bunun bahsi деле gelişim var. 200'den koy düşürüp берем. Düşürüp бересиң 200'den. Андан кийин булбу? Могу. Швецпи бул? 6 ай боз. 6 ай боз, швец экен, мына. 6 ай боз азыр саамбы? Мына 12 литр сүтү бар экен, арттарынан караңыздар. Мынаки. Байкем кандайсыз? Кандай? Жакшыбы иштериңиз? Мынаки, ушулуй. Бул канчаны тууган? Мына. Караңыздар. Канчаны тууган? Бул Мына үрптөр да узун içinde экен. 4-чүсү. İçinde 4-чүсү. Баасычы? Айт баасын эми. Баасы 200'дөн. 200'дөн. Мына 3 баш бар экен. 1 2 3. Жето областка доставка. Доставка уюштуруп берет экен, Жете областка экен. Мына. Уйларды көрүңүздөр. Номер калтырып кой. 990. 0990. Дагы 990. Дагы 990. 117. 117 номерлерине кайрылсаңыздар, мына ушул бир туугандан. WhatsApp иштебейт, чалат экенсиздер. Мына, чалыңыздар туугандар. Милицион болсо, катандай көрүнүш өткөн. Мынакей, күрөп экен этиши. Мына, жаш экен, Экини эле тууган. Экини эле тууган дейт. Бул канча ай болуп калды? Жакын эле. Жакын экен, Мына бир тууганыбыз дагы онлайн көрсөтүп атат, алалыбы деп. Канча сурап атасыз? 250 сурап атат. 250 миң сурап атасыз. Бир башпы? Бир эле баш. Бир эле баш 250 миң. Кимге буйруп насип кылса алат эми. Номер айтып коесузбу онлайнга? 995 0995 135 135 777. 777. Доставка уюштуруп бере бересизби? Доставка уюштуруп берет экен. Кайсыны? Макул тартып коелу. Ассаламу алейкум. Бунажымбы бул? Буназын 2 тиш. 2 тиш. Биринчисин көрсөтөм. Биринчи көрсөтүңүз. Мына 2 тиш экен. Жап-жаш. Мынакей. Тишин көрсөтөм дейт байкем. Болду, мына 2 тишин эмис айттыр, Боозбу? Боз. Канча ай бооз эми? 7 айдан өтүп калган. 7 айдан өтүп калган. Баасычы? Баасы 165 миң. 165 миң. Артынан көрсөтөйүн, 165 мына желин коюп коюптур мынакей. Булар кайтарат, коёт кайра, биринчи тууттар. 165. Астанда тартып конгондой Мына көрсөтөм. көрсөтүп коюн. Төрт жел карабы экен, бул, Жумшакты жоош экен, карматат экен мына. 165 миң. Номер айтасызбы? 0777 0777 28 28 00 00 92. 92. Кайрылыңыздар. Кана оларбы? Мына ушул канча баш? 6 баш. Байкемде 6 баш уйлар бар экен, достор. Караңыздар. Биринчи ушудан баштайлы. Бул 8 ай бооз. 3-чү баласы. 3-чүмүз болсо ичинде. Ушу 3-чү, Ичиндеги 3-чүсү. 1 айда тууйт. 1 айда тууйт экен. Азыр сан эмес, Төртөөнөн тең чыгабы? Мынакей, ушундай болгон. Ой, баасы канча баасы? Баасы 165. 165 миң сом. Мынакей. Арзаныраак уй алам деген бир туугандарга мына 165 миң. Андан кийин бул. Бул. Булам 7 ай бооз. Бул 7 ай бооз, 165. Баасы 165 миң, 7 ай бооз, мына желиндерин көрүңүздөр. Андан кийин бул. 20 күндө тууйт. Бул канчанчысын тууйт? Üçüncü. 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 Üçüncü tuğut eken, Bulçu.
Bu 175. 175 ming 20 kunda to'yt deydi bunaki. Bunday bo'lgan uy ekan-da mana. Qarangizlar. Hozir baykam chalib qoldi bir. Bunaki 3 bosh ko'rsatdik. 6 bosh Bu qulajimmi buningis? Qaysi? Bu üçüncüsü bular. 3-chi to'y bu. Evet. Bo'z ekan-a? 4 ay boz. 4 ay bo'z. 10 litre sütü var. 10 litr azı beradi. He. 4 ay. Manaki. Bahasichi 160 ga veriyorum bunu. 160 ga beradi ekan. Mana nima bu la? Buna. Qaysi? Ha, mana bu joqda ekan bu. Manaki bu uy ekan. Mana süt to'y ekanda mana chiqib turadi jelinlar. 15 litr beradi. He. Ha, soskalari servis ekan. Mana birday. İşte 4 tadan tek chiqadi. Çıkar. Bahasichi 175. 175 ming. Qana telefon. Ha, dag'i var ha. 6 yosh bo'ldi bugun. Baykemde 6 yosh bor ekanda. Ko'rsataylikchi mana. Tartib qo'y dedi, tartib o'tamiz. Qana? Bul bu. Ha, 8 ay bo'z. Qanchanchini to'yt? 3-cünü toy. 3-chi to'yt ekan mana. Ha, mana. Bunun bahasichi 185 ga veriyorum. 185 ga beram deydi. Mana bir tug'andar. Ko'ringizlar, boyag'i aqchaga jarasha mallar bo'lib o'tadi. Bayka nomerni aytingiz bunday. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Dastavka uyushtirib berasiz, ha? Uyushtirib beraman. Buyursa, Jeta oblastga uyushtirib beradigan bayka. Ma'qul bayka. Ma'qul, iyilik. Bu Don Xabar degan YouTube kanal. Qaysini? Sarı çoğun. Hozir kelam. Qaysini? Demo sarı çoğun. Qaysi? Mo'g'u. Hozirgi bayka men chalg'lan 6 bosh uyi bor ekan. Mo'g'u. Bu qaysi parodadan? Montbeliard deydi. Mana. Bu bo'z bu qanday? Çok kısır. Qisir etkevi. Soysa bo'ladi, mal qilganga. Allah'ın söz bile. O'zi biladi. Bahasi qancha bo'ladi? 220 lira. 220 ming so'rayapti. Söz tabii. Dag'i söyleshi yo'li bor. Birla boshmi? Ha, nomeri onlayn aytib qo'yasizmi? 708 708 menen 22 06 83. 22 06 83. Hoppa, tevet ekan-ku. Ha, bundaylar butun ko'tarib qo'ydik shaytonda. Bunaki, ma'qul bayka, yegilik, ha? Buni tartib qo'y dedi, tartdik, bardim, tartib o'tamiz. Tug'an, qunajin qancha? Bunların anındalar sıra Ya, qaytib 140. 140 bo'z bu. Bilemde. 140 deydi bunaki. 5 ay bo'z ekan, 140 ming so'rayapti. Dostlar, bunaki. Qana? Oh, yaxshi, o'zingiz. Qana. Bir bayka. Ha, mana tart dedingizmi? Ha, tartgani keldik. Qana, aytingiz. Sizni dag'i tartib dedingiz, tartgani keldik, ha. Ekinci tutuy. Süt. 15 beret tuğan. Beret. Beret. Hazır. Altay Bey. Bo'z, ha? Ha, bahasichi. Ağzı 180 kemi var. Kemi bo'ladi, 180 ming. Ha, mana. Qancha yosh bor uylarda bugun? Büröle. Büröle. Soda bo'ldi. Yo'q. Qanchaga berib eding? 160 ga berib edim. 160 ga berib eding. Qanchaga berasing o'shanda? Biraz qo'shsa berasing. Biraz qo'shsa berem. Bunday pichilib qoldi-da ba, ha? 160 ga berilibdi. Ma'qul, sodang bersin. O telefon aytasizmi? Aytayın. Aytib qo'y. 501 501 64 64 60 70. 60 70 bunaki shunday. Mana ushul 270 ming ekan. Baykem so'rayapti alarman. 270 artdan ko'rsatayin. Ana so'rayin. Bo'stig'in qara. Mana bir oyda to'yt deydi. İçinde ikincisi ekan mana jelinlerin qaranliqlar. Mana shunday. Savdo qilyapsizmi? Ha, yaxshi uy ekan-a biroq bunday. Qanchaga berasiz bayka? Aytgan bu adam. Yo'q, men ayt. 200 dedingizmi? 270. Ha, 270 debdir. Mana savdoңarni bersin. Ha, mayaqtadagi bunday uylar bor emas. Chekeden ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Bunday har qanday odamlar bor-da bayka. Ikinci tut. Bu ikinci tut. Muzosu? Erkek muzosu ikinci tut. Mana ko'ringizlar. Qancha litr beradi bayka? 20 litr beradi ekan. 4 tadan teng chiqadi. 4 tadan teng chiqadi ekan. Ishlaydi ekan-a? Qana? Ko'rsatib qo'ychi. O, bozorda emet o'tadi hozir. Qana? Buz. Bu joyga. Bu yoqdan da keladi ekan. Mana 4 tadan ishilib chiqadi ekan. O işteydi bari. Var ishlaydi. Qanchanchi tut dedingiz? Ikinci tut. Bahası qancha bo'ladi? 300. 300 ming. Muzosu erkek, he? Erkek. Erkek muzosu 300 ming deb so'rayotadi. Mana bir tug'animiz. Qancha yosh bor? Böyle.
Biri öyle. Dişin boşalt. Tişin görsetip koy he. Mana. Şunday işlerden bolsa. Hoppa. Ha, mınaki tişi. Oldu. Nomer kaltırabızbı? Aytып koyuңuz. 0502 menen 60 30 Dastavka uyuşturup beresizби? Бар дейт. Мына çalıp көрүңүздөр. Могу ак кунажың кимдики экен? Dediler tartma. Кайсыны? Мына бул жагынан да көрүңүздөр. Азыр байке барам. Мынакей. Çalıp байланышыңыздар туугандар. Туугандар, реклама үчүн номерлерибиз 0707 388 350 номерлерге кайрылсаңыздар. Реклама акылуу бирок туугандар, мына көрүңүздөр. Ушул уйларды тарттык. Биз менен болуңуз. Кеттик анда эмесе. Мына азыр көпчүлүк адамдар 90% меникин тарт дегендер бар. Ушул бу? Мына жүрөк кашка. Бул кандай порода? Мынакей. Сүт багытында окшойт, Сүт багытында 30 литр берет. Кайсы порода бу? 7,5 ай боз, Айшыр. Айширский породадан алам дегендерге 7,5 ай боз. Канчанчысын туйт? 5-чисин. 5-чисине боз экен. Баасы Басы 350. 350 миң сом. Жакын айтыңыз, жакын. Катталуучу. Сүйлөшөбүз. Подписчиктерге, сүйлөшөсүз, доставкаларын уюштуруп бересиз. Буйруса, 4-төөнөн тең чыгабы? 4-төөнү таза экен мына. Номерди айтып коюңуз. Айшир пародасын издеген бир туугандарга. Бир эле башпы? 550 менен. 888. 888 653. 653. Бир эле башпы? Үйдө да бар. Үйдө да бар экен. Макул. Кимде ким алган болсо, буйруп насып кылсын. Мындай болгон Айшир пародасы сүт багытында болот. Тууганда 30 литр сүт берет дейт. Бирок могу запаскаларын караңыздар, өтө көрүнүп турат го мына. 30 литр берет дейди.